Contrabando de gente está full outro tipo de crime com traficação de gente. Uma pessoa que está dentro de um país e não está passa e caminho não legal, para porting e permisso para dentro, está cometendo acto contra a lei. Aruba, contrabanda de gente te conocida e persone non kuta drenta via barco den ora nan di marduga. Pero, e lei di mensen smokkelen no ta kai pa isu nan kuta drenta, pero pa isnan kuta 13 persone nan aki. Per una kuta sturen boten, is een kuta regelen plagen, etc. is smokkelaars. Is una kuta wak televisie die nan kisa kuting multitud de migranten nang voor die Syria, vituri país nang ebano unting guerra, ta bayendo pa Europa. Nita siguro ko hena nang awa kuting barco nang kuta bay fe Grecia, Italia, etc. pa nang llega Europa e hopi di nang nota make, hopi hena ta muri durante e travel aid. Zij tamen ta mensen smokkel. Nita ripara ko hopi hena na televisie tamen ta yami mensen handel. E porta mensen handel per mensen smokken dat gis e moveção de A para B, drentando na B sem botin e permiso nang pahaciel. Si Mr. Mira e conexão entre contrabanda de gente e traficação de gente tem uma diferença, pero me servisa com a prática de mensen smokkelen na Aruba a barra hopi. Dia que nós está a radar, que tem bom visto riba e costo de Aruba. Kustig daarmee dat hobby actief ding is zij, en daarmee aan die police mes, que daar houdt toezicht riba zij. Het tauta mas erg ding passado. A me senti medo door die situatie na Venezuela mes. Que porta que toch ja, ora aqui toch entrada para Venezuela en daarmee bir een mas difícil, door que na me senti divisa, etc. Que porta ding die en que tanos di landi. Nós vamos subindo se de ilegale aanlanding naar manier nós te jammer is zij. Maar ja, zij dan maar zo'n gevoel que mi no staaf que cifra nang, pas sobre normalmente ora nós gaan een melding een illegale aanleiding, hobby bij hen nang aspat kaba. E ora nós gaan nang en nota e pro me pergunta para piri se bota Venezuelano, Colombiano, etc. Dus het antigo difícil para visa. Maar zij dat smokkel daarmee hobby viaja. E hen not in permiso para bing, na not in papeles nang para bing, e toch nang ke binki nang para traga of beba of whatever. Também Aruba ta traga com a isla nan den Caribe, ribe dos lei nan aki. Eta paquete eta, pero door que smokkel tava feit mas conheci e traficação tava is eigenlijk ja effecto nang tava hobby mas erg pa ser humano. Het atachavo integridade físico, mente, etc. Nós dizemos nós vai pôr tique mais atenção ribe traficação de gente em vez de parte de contrabanda de gente. De taskforce não tem doelstelling 1, nós temos duas doelstellingen com a beleidsadvisering e informação. Zeker men parte die taskforce com a directie buitenlandse betrekking, zie por HCSC, zoals zij dan een normale taakstelling. De zitting aanleiding para HCSC nanta bij HCSC seguro que sim. Pa ATV Canal G5, Amita Farah Bukhout. Aruba está estricto ribe dos leis aqui, contrabando de gente e traficação de gente. E não está permitir na Aruba baudar nenhuma circunstância e castigo da acentuar e gravidade.